Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Pergi. Pergi. Iya. Tiga mana sih elau manu kue? Biasa nak kupuran ni kau deh. Kamana ni lari-lari logo? Ay, mana ita? Sadana dek tu gaga macing koko na. Ikan na tu nanu uli kisar. Lainnya mana hamanu tiga mana lau. Masa ya lo manri ay. Ca. Oh. Mamelo kapan nak manu na tahu panri. Na palau tika langsung jab. Apa jama-jaman nasi pasti Pak Rondai. Nalinya mana-manu. Iga to hapai. Apa ita kue Pak Rondai? Tania pangan aja guys. Manuku matomi harok apa? Banyak tasik di sini manuku. Dasang kamu patasi kaju akan ya dek sisa. Hei. Nah, sini kap makedali ini perakang. Tempat alam bawang anak malupoy. Hei. Tahu aja. Amal aku tuh. Kamera kak. Lanjut. Ketulah pai, nak di kamu jama. Kahima kamera kak makata ni kak kamera lanjut ni. Aku muas doang kali ni kukui. Lah kasih nah. Taruh ni kau tu apa tu nu? Kamera kak karo. Lanjut ni cerita anu ko he. Karo kamera. Makata ni kamera kak. Iyo cucu tu nakku ka adik aku anu makundrai tu. Kau si bawa supaya kau anu romantis makro. Pak ita aku sedih. Nah duda tania tu. Tania masalah makundrai nak ko. Lanjut ya pak ko cerita na lanjut manu nu. Lanjut manu nu macai-cai ko. Aku masalah makundrai mak tu pi kong kai runtu makundrai. Lanjut ni ro. Ko ya ko kamera makata ni ka kamera jadi ajak bawa nang komentari. Jangan mitai seolah-olah dia kamera ko. Oh jadi aku ro. Aku ro tu dah. Tu dah nak ketiko lanjut cerita nu. Gue nasen ro. Tapi apa dia tak lawari. Wah. Jam aku gue. Murus ya. Tapa mereka gak langsung sedih. Mamun lo kapan aku lau kita sapak minumannya supaya segar sikit. Deh, ngabutu nih batin tu hatu lecek gua tu. Apa wiri ko lah bekasih nah. Iko sih. No. Ini yang paling mana nang ay. Asano. Kasih. Bro. Sedih. Pasa gitu gua mapak rumah itu. Oh, pas aku apa ya? Kena aku kahing. Masa no, mati ni batu eh. Aku cosiko. Tiga kata sedih nu. Ni semua kata gua domeng. Bisa ngakak tu kau dua ko dua toy penuh. Ini tambah saya 3.
sama dengan 2. Kasih naik biar. Pak masukku ya 240 Hai. karo. Ya pada belum sih. Pasti botok ya. Dia nak cocok ya. Dapat kemit Tomir berarti kayak biasa mak doming. Iya ni si bawa culen apa kerbat itu. Anak-anak ini. Anak-anak pek nu yo mak domen apa. Sinai pekerbat ini mak domen pak anak-anak nasi longi. Oh, cik dapat kemit Tommy kah apa ni? Cecet tu nak pekerbat ini mak domen. Aku cik ni mah. Kalau mereka go cek nak pekerbat ini mak domen. Apa iga? Botok ya. Ih, apa tu? Ah tu kau ya. Ih, ku si bak dua ku botok ka tu Mak domek ku. Ni semua gaya konsep nasi ngi boto. Isengnya. Engkau ikut tata deh. Mana? Apa yang penting mak domek ku? Botok ku tu senang. Ni semua gaya ngi konsep boto. Maka kita yang cerita konsep ini. Iyo. Akong katubarak ko pertaruhkan misal ka doi gola-gola ka napa ko man nakidi malay yara sa naboto yay kaya sa macule-cule biasa mi gagabaring pertaruhkan iyo apa pauto ha Kacule tu man kipai. Tiga kalau macule, tiga anu niko. Anggota Iseng. nakakagulak bergabung. Apa lo sapa panggu tapi runtu Neng ko mimita ko sali bangun macule bangun yang penting alam agocho Oh, cocok itu Pak. Itu lah nama gue cuma terus. Oh, dia tenung le pak majago ya mak domek. Ini dapat meri de cile nu. bangun Nah, elok pe mak do mengat aku mago itu. lala jaya jariku napa macule sapa ni juja Pak, ku mo tali jarin no. iga hatala Iku ha mak jule kira mak kita. Kung singgi na tu tak lepang ku kurung. alale nu tu ko dua ga sangi Ha, aku maga. Iyo Tuh, ko nanti tak kerja, cuy. Mana kayak di ko iko goce Pak. pemain baru ko Iyo. Goce ni apa? Tadi perkumpulan aku ni. gocho ni kan Iyo njak na santin we. Bahi. Siaga, bagi siaga ya. Tapi tu tak. Bisa muka tu Pak Domeng. menikah kau apa no iya pala Aku cara tu dulan. Dulun na. apa iya dan repa ala panggu mah gana ay ada tu sianu Wah, siulangi. iga maka dia ulang Mau ke baik. baru Masa ku iko. una lempanan na jawapan no Dua. rasa no Magi na pa kurbatinu mampanu. maga sih Dua kuwi. Magi nang kadulo si di. na dua ya he kahe sedi tambah sedi Dua. apa malu macai Oh, magi anggotaan erbang guru. Kaya na roya din, repa mak gocok tu ku Pak pekerbatin mak Domeng. Oh, kok mak panesan itu mak gocok tokai na kompak kuro. Wah, sih dalam mak Domeng Pak gocok iku. Jeje, itu nak cuci nak kompak kuro. agak sit na cocok Ya, batin hunu. Salai dua kuwi. Dendre pa mak dah kasih dua ya he dua Cucu nih dua tapi gambarnya beda ya dulu si dah senang. aku tembang apa de gambarnya aku makan Oh, apa bebek mau senang nak kompak kuro batin macule. agak bebek kak Di. agak pewasem Rio bebek nu. agak Udah ni Pak. Iku. Pak iku mah tu salah tu sembarang nu penuh. agak mana kesembarang apa na panggo na dendre pa macule pa kumito mirbateku ale bebek na Masa macule na pala to Sembarang tu. ulangi Kau tiada nak curi ni. aku mulangi Ipa macule to ni ya Iyo hi gocok ni.
Terjeng, bantuin macul bro. Waduh, sini. Ah, kasih malu aku sendalaku mi berolo wala. Ya bayi. Mana kaya sih? Kakak lu. Gaga wah. Si Bono na. Gaga. Lah bebe. Aga. Ada. Tuh misa pa persoalan ngero. Ako na naman desi ba din natin maculi pak proyek kada kada bebe. Ano hagati? Iko na no pa kasi ko pala no sa ngayon. Eh. Ah. Ano ya pada cupang ni. Eh, 5 to. Magi na lima pakro panggo. Masang 5 ya eh. Ako ba tino eh? Ah, bebe peta macule tahu ya Bisa mo ka maculi? Ako ga pa eh. Aku cicin aku mak dudung itu macule mak dudung. Ah. Alena salah. Ya isalahkan. Ya salah. Tetap salah kak. Mana ka pakor laboro pula merantau ro. Nala to kata-kata aku. Ih, minuman. Barang mau balik minuman lebaran dong. Oh, persiapan ramalan ya. Cuma lebaran, na baluk dulu. Ini setelah lebaran. Dek na ilo isain. Ilo ge ucu-ucu si botol. Tidak menyaman. Kenapa aku minta minuman warna cembul pakun? Oh Bari. Bari. Oh Bari. Kami garo di igaga. Ay, ala baon ni ro deh. Sina payo aja. Minuman lagi. Merse-rese sedih. Ay, minum bawa ni Pak Liwan ni sedih dekat. Kesedihan muli ka. Berat tolong beli bensin ro. Masa-masa ke jambak, masih ikut pasti tahu manguli. Ah, Labanta. labari. Mana kanininya tuh? Tasya gue, lu mama ajak ke baring. Cuma kasih natanya masalah wajah nak. Mana kanininya bensin? Siaga ro. Awi kasih natanya masalah Nih. siaga nah. Masalah lah bensinnya nih. Labanta. Bari. Nadin repok gora-gora. Gugorai ku nade ku gama susu. Jadi ya langsung tomi wala ku ro. Napko minum. Iko ita liwat to ni taru-tarunu. Iga ngari mataru-taru. Nayana ro. Lagu ngaparesa. Dewa taru-taru ya. Ang kalinga mah cuma jambak ke ilala denre. Waga ya. Ka to hapa icin dulu ilalo. Magi na cendolo. Lagi deh makda lo bisa makda ang kacin dulu paselong din re bari. Muhammad kasih naik. Apa elok mabeli. Bensinnya itu na minumang. Apa sih wak banta? Pura ni minum ngoli, minum si ke bensin. Nanti gak mati selalu tuh buru. Awi, di bapak nyaman anak ko paselong icin. Ay, ikaw man ni bawang. Capu to bila pamakda ako bari. Hindi salah ako na salah no tomo ko to. Ako to mamino niya eh. Paki bensin. Bili ko. Ito ni. Bebek payah magi nang kami minuman ngitaruan motor
3 meter makan minum-minuman. Bensin ya he untuk motor itu. Jika baby mana kalau minum. Eh, lo tu mapak bebek lah baringnya. Imagine kami minum taruh motor. Lah, kasih nah. Ya bebek tu. Nih. Lah bari. Bensin apa corona panas minum-minuman. Iga makan minum-minuman ni kan. Ini dia makan bensin. Dah suruh lalu apa selalu ngicin tu. Dek matoki ko baring. Iko baby. Iko ada juga anu ko tulu dek matorage ko baring. Makasih banyak dik. Kau bensin lo kan ni. Wah, singa mataru-taru mila bari. Libat tu hapalik bebek. Iya macam itu nama bebek. Lagi nang bensin lawin. Sinangi maresek no. Bensin apa? Capuk tu bisi botol napa bisi makan bensin. Lah bari bebek tu. Dia tu nasi pawaki. Makan bensin ya. Malahan nasurum apa solong cindo lo. Lah sasian. Tino tugat. Tigil wah selaw na balanda. Macam dek nasi disap na dek turun tu eh. Pagi ta. Dek mau gahatan lu ah. Talu ah. Maka dekat dek mawa. Magi nang kai kalau talu ah. Layak pura minum bensin. Aku ceritaan lah. Kasih masing tu ya. Pakoi wai. Kaman kutana. Dek gay rita ang kutak air balandai. Aga. Paraga. Minta paraga kak gar. Paraga. Makutana kak wa. Anggota aku. Diiritay balanda atau puli balanda mapirang gemek na mawarna-warna gemek na gemek mapirang kedahay kak para kak gondrong ah ikapat nensek wa lagi namu cala kak wa maga labarin lagi weh apalagi bangsa nu tuh cocok lah aku mundur kia nabunyok kira. Oh. Kenapa you lari? Muka ku apa iku balandai. Di repus apa ku? Ay baru bangun. Terus kenapa you lari-lari? Muka di rumah tu aku rumah. Lang upang, leto na baliak ka. Langsung mana cala. Oh, mungkin itu Wak Banta. Wak Banta? Iya, Wak Banta. Memang dia tidak mendengar karena I pernah ketemu sama dia. Sinan itu pai. Mai dia mau bawa ke makan mataru-taru. Bagaimana I mau tanya? Yuk, kita kan baru ketemu. Iya di. Apa gara-gara iku na? Usapa na liwat cilaga aku yesoi. Dendre. Tapa na cala ba air tomato ay. Banas mo kede paraka. Taru-taru apa? Apa sebelum na? Sirun tutok lah bro. Terus baru pukul you juga. Dek, ma. Nasalingi ma. Terus kenapa you pukul I? Beri ke Belanda. Kacicang mau jagur tapi kedua kip kena. Nampak darah buka. Siapa suruh you pukul I? Padahal Boro tidak pukul you. Cocok nih Boro tidak pukul kak. Tapi nasalingi kak. Ya sudah, I minta maaf. Ini ada rokok si polo-polo you. I dapat di jalan tadi. Makro.
Nakom ka kalur si polo-polo, dia menjadi macai. Dia mau calah. Kalau sama Ayu berani, tapi kalau sama si Baroyu takut. Selalu nyata sileng-sileng. Belanda. Sebenarnya dia mata aku laboro. Cuma warga Gondrona. Nak biik-biik ko tu. Salam aku. Mana? Kalau si sapu kalur aku minta ke Cina kalur ite na. Asin. Muhammad Rasulullah Allahu Akbar masyarakat makan reka. Makan ri. Cik dia nampak kan ri. Gila kau buat nyamuk melok utunu nama. Abi masuk peleti muku. Macam makan dekat guluku. Oh dia nak cucuk nak ke dia lagi maya. Capu kang gulung ni. Kang gulu set di tonan no. Gina tapak kapi masuk politi muku. Cubi kai. Muamai. Nu padali pamanika nagai. Kapi masuk politi muku. Ca. Gara-gara bensin perawi nu miai. Napak ku jadina. Dia nak cocok. Harus kalau sampai lah baringnya. Melo pertanggungjawaban. Pak bensin perawi nu. Oh iya. Makan duit yai. Jangan toko pakutanan ni, lo kalau sampai lebaring. Lebaring sedengar. Kau nak apa lebaring? Lo matau kalau sapa aku. Kasih lemu sapar, kalau suka minum bensin. Minum mah. Upau ko barina. Olo tanya apa ngelinu pau ka makada bensin. Nule dobro si. Lo matau ko ikamuno ka. Biasa umpainu ka oli. Makukoy bensin sumpay nung minta masina ka. Wak banta. Nabate ko gora-gora. Masuk sa daku. Elo malepo si kero ko makada bensin ya ro bensin. Tanya minumang. Tapi tetep ko makada minumang. Ko desi jule jampangi ko. Ada. Lo matu ka hapay na uno la bari. Ulan ni na rencana. Dia na cauce na kena pasal. Baring. Baring. Boro di suara datar. Bakal na ikut tuh. Lo matau ko muno ka. Pura ni mo rencana. Lapor ko. Wak banta ko malabi Iga kasi lo muno ko. Dek gaga ta lo muno ko madosa ta ko pauno madosa lopoy. Kasi datau yai. Naya na ruasa. Cek de makan rebola aku. Gara-gara pura wino bensinu. Macet itu makan de kangguluku. Kanggulu sedi tonan no. Ginule. Dia nama tepe. Kita aku kai. Paki da mata nu. Guys. Nule tu kapak mata tepe no. Nama apa dah manika anak kai. Engkau habis masuk politi muku Boya lo banta. Gini lampak kero. Engkau habis masuk politi muna. Di mana kawan tajuk anak guys. Dia nak cocok harus tak lisu. Lama pura. Video aku situ ngendai. Cerita kampung atau lindar mah. Kita pangkajur sapi nawak banta. Ndai. Sembarangan tone buat apa kampung